Ktitorska slava je obeležena uz prisustvo više od 1000 vernika sa Kosova, iz centralne Srbije, regiona, ali i Albanije. Iako se ja iz Crne Gore, iz Podgorice, ja sam dolazio ovde sa mojim džedom i ocem ovdje u Svetinju, pa sam došao i danas iz Podgorice. Velika svetinja za ceo srpski narod. Ne samo za Metohiju i Kosovo, nego za celu Srbiju i sve Srbije u svetu. Sveti kralj je jedan. Svetu liturgiju služili su umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački Atanasije, episkop Raško-prizrenski Teodosije i episkop Lipljanski Jovan. Molimo se Svetom kralju Stefanu Dečanskom da nam on pošalje nebeski blagoslov, da nas ukrepi u našem podvigu, u našim naporima, našem putu, da služimo Gospodu, da imamo ljubavi međusobne i da živimo u slozi, u razumevanju, svemu onome što je čestito i dobro. Na obeležavanju slave bili su i predstavnici srpskih vlasti. Hvala Svetom kralju što nas je danas sabrao ovdje na ovom svetom mestu koje, evo, opstaje kroz vekove kao sveta srpska zemlja koju on čuva i koja će, nadam se, i kroz vekove koji dolaze ostati sveta srpska zemlja. Liturgiji su prisustvovali i šefovi UNMIK-a i EULEX-a, predstavnici grčke i ruske kancelarije i američke ambasade u Prištini.